Udah bisa ke warteg ah. Alhamdulillah udah bisa ke warteg. Ngapain kita di warteg? Can we buy something di warteg? Wartegnya itu bro. Kelewat. Cari duit, gimana caranya cari duit? Ada. Mau makan apa mas? Ada. Mau makan apa mas? Ada. Mau makan apa mas? Menikmati game Indonesia. Ada. Mau makan apa mas? Ada. Mau makan apa mas? Duit gua 80.000 guys.